Momamedi ka jeno molaetsa wa ka o momfela ka jeno molaetsa wa ka o momfela a ko mo phopholetse Jesu yona wa Nazareta a ko mo phopholetse Jesu yona yo bonalang hore o tswile hayo le ditrateng tsa rona ditrata tsa rona ka jeno di buswa ke borra dithethefatsi ditrata tsa rona ka jeno di buswa ke taba ya botawa ditrata tsa rona di buswa ke dithipa dipanga dilepe dikulo dithunya ditlhapa ntho tseo ka di bitsang kaofela e rana ko yeme tjena motho motle ke ema benkeleng ka jeno a ke re batleng konyana yena hle bathong ha ke re batleng konyana ena ha ke re batleng konyana yena e ke ikene ditrateng tsa rona e ke ikene metseng ya rona konyana e ke ifihlele dikhoneng mane mo re emanteng e ke ifihlele mo re blomanteng re ke re blome le yona konyana yena re tsamaye le yona Una le mothemong hona jwa le dipuo tsa batho di ya mmolaya o ske wa dumela man ho bolawa ke dipuo tsa batho ske wa dumela ho bolawa ke dipuo tsa batho tse tswang malemeng a batho malemeng a tletseng nyoko malemeng a babang ske wa dumela man ska dumela ho bolawa ke dipuo wena wa tseba hore ntho ere ko o jwetse Momamedi ntho e sa o bolayeng e o etsa hore o be le matla ntho e sa o bolayeng e o etsa hore o be le matla ntho e sa o bolayeng e o fa matla jwale dipuo ha di ntse di feta batho ba bua ka mo ha di o bolaye dipuo ha di o bolaye di tlameha ho fa matla ka ba ka o pola mongodi e mong e buka ileng ya phatlalatswa mane Austria ya neng a ngotse a itse was mich nicht anbringt macht mich stärker ntho e sampulaing e etsa hore ke be le matla ntho ha e sa o bolai e le dipuo fela motho a ntse a bua fela mo tlohele a bue o ske wa dumela ho bolawa ke dipuo tsa batho ske wa dumela ho kginwa ke dipuo ke maleme a lekanang molomo o tlo kginwa ke leleme ntho e kananyana e fellang ka molomong ska dumela dipuo ha di no bolaya ke hona ha di o fa matla ke hona di o fa matla e ka ba puo e puo ha iske gore le ngwana o morute ngwana hao lo re na kongwe sekolong hona le batho ba tla mogwara hona le batho ba tla mo kenella le sekolong a ska diwa ke dintho tseno ha ba mogwara bana sentho tse mmolaya ya o morute gore a be le matla e fa ngwana hao matla wa ngwana na ka ba moshimane matla fele le ana le boyfriend e rwakanang ana le boyfriend e sa tsebeng ho bua ana le boyfriend ya le lemile sotheileng le lebe le sehla la nyoko hora ska diwa ke puonyana tseno le ana le girlfriend ena le dipuo tse modiang tse monyenyefatsa dipuo ha di o bolai empa di a utisa di etsa robe le matla ke tshokana ko tsohle ke re experience e ona le nyona ha hona ntho lefatshe mona e ka nkang ho wena thotsa o fitileng ho tsona maima o fitile ha hona motho a ka nkang lefatshe mona o tlo dumela dipuo di bapale ka wena dumela Sensomo Happy Samuel ke a bona Regina Pokojwe molo ena tsotetse mastermind lo ena Busisi we Sheli Ndlovu lo ena Margaret Mbele lo ena Cindy Baloyi go shebi skale ka wa idumela ntweo le ha o ka ba le mohlankana wa puo tsempi ba teng batho ba jwalo ba phelang bophelo ba o dula ba tshosa batho ka dipuo ke tla etsa tsena a o jwetsa re o ipona ka o jwanjwang a o he dipuo di sketsa o bolaya wena wa tsema hoja dipuo di ne di bolaya e ka be so sna phofotswane ne bitswa nna ketsana wa itswa phofotswane bitswa nna ketsana
ena ye nkgang ena kapa le re ke nakedi kapa le re keng le a tseba lona Basotho ena ye nkgang go neneng ditšhaba di rwaka e ntse e phela le kajeno e ntse e phela le kajeno Nakedi Peretsa up to today e ntse e bapala seperepere hoja dipuo di ne di le ka tseleng e ka be Nakedi eno se ile siyo ho ya ka moo e rohakwang ka teng ha hona setjhaba se senang tlhapa ya Nakedi empa ntse ile teng ka jeno e leshome metsotso hantle fela ho le ba ho reng ya leshome hey o ska diwa ke dipuo wena Nakedi ntse ile teng hana ba ibitsang ka sekgowa ba re ke skank ntse se le teng se kanka le ka jeno hey o ska tlawa ka baka la dipuo wena e ka be Nakedi le siyo ha ona setjhaba se senang tlhapa ya Nakedi e ntse e phela le kajeno ya phela Nakedi ska tladiwa ke taba tsai nna motho ha bua tlhapa ho nna hosane ke tsoa hona sealemoyeng sena sa hao momamedi ke thusang kgono ya senantlo ke tsoa ke mo kopela ntlo ebe mahlonono a ntsare fela mahlonono a ntsare yano a tlhapa o setse le yona a le mong yano a dipuo tse sotheileng o setse a le mong yano a dipuo o setse ntho e ja ena a le mong hey ngwanetso se ka diwa ke puo ntshebe o ile a tlola mosadi e mong ba bua ka ena a re he lona a re halela ka tsa o tseba ka moo ke pholositsweng mamelang ha ke le jwetsa ka puonyana tseno tsa lona mamelang ha ke le jwetsa ya e ba sona setlhare se lokisang pelo ya ka ya e ba sona setlhare se buang le moya wa ka maine we Ntate Motau mmina thoko e hore halela ka tsa o tseba ke nnete le tseba taba tsa ka tsa maobane empa ka jeno lena ha be le lakatsa o tseba haleluya ka moo ke pholositsweng kakata ore o bona mamelang ha ke le jwetsa ke le supisa tsela Ntate Motau mmina thoko ena hore Jesu ke mmoloki wa ka unkgethetse bodulo ke a mo rata o ba nthata hape o nneile bophelo haleluya Ntate Motau ka jeno lena ke mametse ha hore ha re ka ra batla morena Jesu ra behella dintho tsena tse ding ka thoko ra batla morena Jesu haleluya o kena ka hara dihlapa o na le yena wa o tshireletsa o kena ka hara dipuo o na le morena Jesu wa o boloka o kena ka hara le menala ditau morena Jesu di notlela molomo o kena ka hara mollo jwalo ka bo Shadrake, Meshake le Abednego o kena le wena ka mollong ba o lahlela lemeneng la seretse o tseba o tetebela o a romela hore ho tlo nyolwa ka marapo o ntshuwe o tlo bona Jesu yena o hlola o lahletse sekoting ke bana beno o tswa ka moo o na le velu bana o tshwanetse o rekiswe o pona hore Josefa mohlanganeng a lahlelwa Ntate Motau ine ka hana bolei empa ya re ha montsha a tswana le price tag mahetleng a hae o tsebe modimo o teng tate ba le ka o etsa dintho tsohle modimo a re ka o etsa dintho tsohle empa ntho ke hanang tjena kore ke mo behe discounting ke mang modimo a bua le ena o seng hona sa kgathaletse maemo hore na hlahile jwang ho etsahetseng modimo re o bolelle o hane ho ya sailing modimo re o hane ka price tag ya e beileng hodima hao modimo re o hane ka bolepo a botlisitseng hodima hao Ntate Motau ke utlwa selelekela sena se nsutumetsa o na le momamedi eo re bua le yena o sokela ka jeno lena hore na ba iseng a se lebaka e re bona banne ba bue ba tswele pele e re banne ba rokane ba tswele pele empa le ba keke ba tlosa se
modimo a se beileng godimo ga ntate Mokema e re ko bolelele Josefa ha tswa ka hara sekoti se le ba mo lahletse o sola o ntshuwe ke batho ba mo lahletseng ke kopa o sena ka jeno le ntate Motau ke etse tlhokomediso batho ba o buang hampe ke modimo tlo ba qobella gore ba o bue hantle o na le letsatsi le le leo modimo a tlotla re mo bueng hantle ntate Motau o tlo sebedisa bona bana o rebe bona ba maketang lebitso le hao le letle ha o ka fumana Jesu mamedi a ke tsebe na o kae phapuse e keneng ho yona e kubella mollo ha o ka fumana morena Jesu wa bona o fumane batho wa ba bona na ba jwang empa ho ka fumana morena Jesu yena wa tseba ho boloka wa tseba ho tshireletsa yena o tseba ho ema le wena ha batho ba tswa ntate Motau ke mo ratela ntho e le mo batho ba baleya yena wa o pona mohlamba rutuwa ba neng ba le lewatleng ntate Motau bebile re ka bosiu ba moya o no sukutla sekete morena Jesu Kriste ha batho makhubu ha ba baleisa yena o phalama hodima makhubu aya ho bona ka tebelo ya bone momamedi o sena ka jeno lenaneo la makgolong le re ha o ka fumana morena Jesu fumane batho bona na re maqeba jwang ke batho bona na re lemetse jwang ke batho bona re phela bohloko jwang ke batho bona le diterata tseo re qobang tseo re sa tsamayeng ka tsona ka baka la batho bona le mabenkele a re sa keneng ho ona ka baka la batho bona le ditekesi tseo re sa di palameng ka baka la batho empa Jesu yena ha le teng ntate Motau yena ke a mo tseba ke mavola valiwe yena ke a mo tseba ke mafohloza ntate Motau ha ona le yena o bula ho kwetse Jesu yena ka o kenya mo baiseng o keke wa kena teng ntate Motau Josefa o jetsitsela na ba botoro ya hae bana ba habo ba e hana ba ba mo rekisa ya re ha Josefa sa le Egipeta bana ba ba pholoswa batla Jesu ntate Motau nana o lena ke tsoseletso ka jeno lena amen ke tsoseletso mathela e sankgeding ya Johanne momamedi ba tla morena Jesu mathela e sankgeding ya Johanne kgaolo ke 12 John chapter 12 ba tla morena Jesu ha o ka mo fumana e re ke o bolelle le mahlomola ha sa baba ha o ka fumana morena Jesu Kriste di ketseletsa di sa o etsa letho mamela o kena ka hara tsona o tswa ka hara tsona o ntso le jwalo hobane le tshepisitse ha o ka kena ka hara metsi a keke a o nka le o ka kena ka hara mollo keke wa o tlabola John chapter 12 ka katamaine John chapter 12 retemaneng ya 20 temaneng ya 20 re hape le temaneng ya 21 kapo temaneng ya 20 na le motso le mo fumana morena Jesu o tlo utlwela o tlo robala ha monate jwang ha o ka mo fumana ka jeno lena ha o ka re morena Jesu ke batla wena le batho ba o kobisa dikobiswa di sa o etsa letho o tsebe o na le Jesu ha ka o fumana kapo wa mo fumana ntate Motau temana 20 ba se bua mantswe yana abo ho le ba kgerike hara ba tlile moketeng ho rapela John chapter 12 verse 20 abe hole bakhrike haraba tlile moketeng ho rapela verse 21 bua mantswe yana batla ho Filipi wa Bethsaida wa Galilee ba mokopa ba re monghadi re rata ho bona Jesu ntate Motau ke bakgerike bana ba re ho Filipi rona re batla ho bona Jesu maine
re ba bona batho ba moketeng ba apere jwang mara re batla go bona Jesu. Amen. Re utlwile dibui ntse di bitswa moketeng empa re batla go bona Jesu. Re utlwile batho ba kgelekenya empa re batla go bona Jesu. Momamedi ka tseno le ena ntho re ka ra etsang ke ena ya gore re bua jalo ka bagerike bana re batla go bona Jesu. Batho bana re ba bone empa re utlwile bohloko re batla go bona Jesu. Jesu yena ya itsentlo go nna lona botlhe ba kgathetseng ke tlhalimolla ba re jogo ya ka e tšhase ga e na boima re batla go bona Jesu. Ntate Motaung matshelo a le teng moketeng empa ne ba batla morena Jesu. Wa tseba o ka mo fumana Ntate Motaung o fumane tsohle le ha dintho di ka tsa etsahala mo phelang teng ha o na le ena o na le tsohle. Ke kopa o kgutlela morao re ke re bukeng ya mareka re tšhake re eme mo momamedi ha o ka wa mo fumana morena Jesu Kriste. Yes, wa tseba Ntate Motaung o hlola batho ba otswa yena wa kena batho ba o hloboge ba ema le wena re mareka kgaolo ke ya 10 mareka 10 re tlo qala temaneng ya 40 a nang le metso e tsheletseng. Re tlo qala ho verse 46. Momamedi ha re ka ra thola morena Jesu wa tseba dintho di ka ba hantle stress le tlo theowa re ko bolelle ha o ka fumana morena Jesu Kriste fumana ka ya dingaka ba fihla Jericho. Jesu ha itswa Jericho le ba rutwa ba hae a ena le bongata bo boholo. Moratimia wa sefofu na dutse pela tsela a kopa. Ntate Motaung temana ya 40 a nang le metso e tsheletseng. Ere ha ba fihla Jericho. Hallelujah. Jesu ha itswa Jericho le ba rutwa ba hae a ena le bongata bo boholo. Moratimia wa sefofu. Hallelujah. O na dutse pela tsela. Ntate Motaung ke kopa hore jalo ka morutiana le leihlo la boraro nke ke shebe Moratimia hantle. Mo shebe moruti O dutse pela tsela. Ntate Motaung ha ke ntse ke mo sheba le pela tsela ke kopa hore o ska ba wa ya hole maphela o Johane empa re tlo kgutlela ho yena maphela o Johane chapter 14 re tlo ya temaneng ya 5. Moratimia o dutse pela tsela. Bothata bo kenang le bona Moratimia o dutse pela tsela ha ka tseleng. Moratimia tsela e tempa ha tseleng o dutse pela tsela. Ntate Motaung ke kopa o shebe Johane chapter 14 verse 5 re tlo bana le verse 6 Ntate Motaung. Jesu yena ha o ka wa mo fumana momamedi ho na le mo re yang teng re ko bolelle wa monyolla o hlola ho na le dintho tseo tantetseng di awa Jesu yena ha le teng. Ntate Motaung temana ya bohlano kgaolong ya 14 bukeng ya Johane. Thomas a re ho yena morena ha re tsebe mo o ya. Tsela re ka e tseba jwanna. Temana ya botshelele se bua mantswe ya. Jesu a re ho yena ke nna tsela le nnete le bophelo. Ha ho motho ya katlang ho ntate ha e se ka nna. Morena Jesu re ke nna tsela. Moratimia yena o ye o dutse pela tsela. Wow! Ntate Motaung wa tseba ha o ka wa ba tseleng fela tsa o di hloloka empa le momamedi le ke ske wa nahana hore re shebile Moratimia tsela e teng ba ha ka tseleng o dutse pela tsela empa le momamedi ya mong hore moruti maina e ne le sefofu. Moratimia o na sa bone mafung
Ntate Motaung ntho ke ratelang Bartimea ke ena le ha sa bone mahlo. Empa Bartimea ditsebe tsa hae di a utlwa. Bartimea molomo wa hae kgona ho bua. Ho na le momamedi seng ona eo dintho tsa lefatshe di entseng mahlo hae a ska ba bona. Ho na le momamedi eo sena sena sa e bone. Re re o bolella ha o ka wa utlwa lenaneo la makgolo ha re o jwetsa Morena Jesu ke tsela. Wa mo fumana, wa mo batla, wa mo fumana. Taba ya hao e tlo ka ntate Motaung re ke re theohe ka yena Bartimea. Temana ya 47 re ntse re le bukeng ya Maraka chapter 10. Ha utlwa ntate Motaung ha utlwelwa. Ha utlwa mamela ntate Motaung ha ona motho a utlwetseng wena o ikutlwetse. Bothata ba rona ke ho utlwelwa ke batho. Ako wa go ikutlwele lenaneo le rona kgolong ka sheno gore taba ya hao e ka lokiswa ke Morena Jesu. E re ko bolella ha e batle mang kapa mang e ka lokiswa ke Morena Jesu. Bebele re ha utlwa ho ba ke Jesu wa Nazareta a qala ho hoa le hore oho morata fita Jesu nkutlwele bohloko. Ntate Motaung a re ke re shebe temana ya 40 le metsi supileng re ke re behe ka tlasa microscope. Hobane ke re ha utlwa hoba ke Jesu wa Nazareta mona a fitlhere hoba ke Jesu wa Nazareta ho bolela ho ile a botsa hore na le rata lena ke lai. Yes. Ke mang yena ya batho ba ntseng ba bua ka ena. Yes. Ntate Motaung Bartimea bebele ha ya re jetsa kanena ka lebaka la hoba bebele re hoba ke Jesu ha utlwa ba ke Jesu wa Nazareta ho bolela ba ile ba mo jwetsa hore o utlwa le rata le ke Jesu wa Nazareta. Utlwa le rata lena leo morutani le ntate Motaung ba le etsa lenaneo la makgulong ba bua ka Jesu wa Nazareta. Ba bua ka yena ya ileng a thagisa sefapano. Ntate Motaung ba ya lebitse letsatsi la boraro a tsoa. Ho na le batho ba mo kapileng ho kwetse le lebitse a tswa ho kwetse. Ntate Motaung ho na le batho ba reng a keke a tswa ya re mohlanga tswa bebele re ba fetoha bafu. Motho a itsipa re na ke thuso Motaung eo a ipotsa hore na ke moruti maine eo na ke yena lefu maine ya o ntso bua ka ena radiong ba sa kgone. Ntate Motaung a tswa Bartimea a ska nga Bartimea nyana a bolela hore ha ile sefofu kelello ya ha e fofetse. Bua mai Bartimea ona le ditsebe. Yes. A tswa Bartimea ona le Jesu a mo tseba. Hallelujah. Era se ana mmatla. Hallelujah. Ya mmatla ntjena ye reng ha sa bua hobane bebele e itse wa Nazareta hore ke a mo hopola. Hallelujah. Hore yena ke wa ntlo ya Dafite ke yena ke mmatla. Hallelujah. Matsala bukeng ya diketso matsala bukeng ya diketso ona le a sa mmatleng Jesu yena ba sa yena ya ileng a sa ye bebele re nka maqeba ha re fodisitswe o batla Jesu yeno ha batle Jesu e mong o batla Jesu yena ya tshwarelang dibe ha batle Jesu e mong diketso kgaolo ke 13 a ko nke maine nke tsamalio. Ntate Motaung ha o ya ho yona ke rate ha o e mana ka lentswe la sebuhudi e tla re ha o ya ho yona nke ke jetsa momamedi hore Bartimea ska ba mo nka hanyane. Bartimea hantle wa tseba hore Jesu ke morwa wa mang wa tseba hore Jesu o tsa lelokong le feng o tseba hantle hore Jesu Kriste ke morwa wa mang ore ke a utlwa mohlomong ba ile ba re ke Jesu Bartimea re a mpolelle nna ke Jesu senyenwa Mpelo moromo maile diketso kgaolo ke a 13 ke 200 ke man 307
Ntate ka taung ya ho 883. 883. Apo ye ho yona ntate mo taung. Ona le Jesu a matla wa tla ba soma le bangata hona jwale tje. Moruti maine ho ya kae ba soma le bangata hona jwale. Siunyana ya morena Jesu a tlo kutla ba sheba se ba soma le bangata. Hallelujah. Ntate mo taung ha ba soma ho yona chapter 13 ya diketso. Ke ho yona moruti wa ka. Akere kalete maneng ya bone hore re ke re utlwa botemba modimo ka ra lenano la makgulo. Ya re ho bane moya o halalelang o ba rome Ntate Matau ba theohela Selosiya teng ba kena skepeng ba tshelela Sipera ya re ha ba fitla Salamina ba bolela lentswe la modimo masina khokgeng a ba Juda bana le Johanne ya ba sebeletsang temana ya botshelela. ya re ha ba tsamaile sehlekehlekeng ho ya fihla Pafose ba fihlela monna wa Senoe moprofeta ya leshano wa mojuda lebitso la hae e ne e le Bar-Jesu. Hayi bo Ntate Matau Ha ba timia ha ba botsana ke Jesu feng ona tseba re hona le e mong a bitswang Bar-Jesu. bua maine ha Ha ke ba tsieno ya leshano. cho Ha ke ba se Bar-Jesu te batla Jesu Kriste. ka maine o etsang jwale Ntate Matau se ba re na le tsela modimo na le reno morana ntuse le nna lona makgulo. aya Ba timia hore Ntate Matau ha ke ba Jesu yena wa Senoe ke ba Jesu mora wa modimo. Ore a ke batla Jesu ya bua lesano ke batla Jesu ya itseng ke nna tsela le nnete. Ha ke batla Jesu ya na wa Senoe ke batla Jesu ya ditsele tsole le tona la modimo ntate ya batlaore. Ore ke batla Jesu yeno. Mama di uskaba ri ngwala prediki. Wa yuta ntate Matau ngere. Ba fitlela monna wa Senoe. hela Moprofeta ya leshano. ya neng a ipitsa Bar-Jesu Ba timia o ya motseba Bar-Jesu man ka motseba. Dimilo tsa mabile nako tse dingwe ka kerekeng ka mona wa fofa ga ke batleno. Nna ke batla Jesu ke batla Jesu ke batla bana ba ntse ba duletse le o rapella dintho Ntate Matau mo pele ke kwale. maine ha o kwana jwalo e re ke mabenkeleng tshwara hanyane o ikwetse ka nako e nepahetseng bua Mofuke Ana wa mpona na. bua Mofuke Ntate Matau ba timia ha ba se Bar-Jesu. yes O batla Jesu wa Nazareth. Mochemo nga mohula ka kobo ha qeta ho letsa re ho morada fita Jesu nkutlele bohloko. amen Arena e o mo isa kae. Ya ba sa ro bona ha le mpotsa tshepo ya ka ke tla re ke Jesu. aibo Are ho bona ke la petse ho moaka. O bane ha ke ha Jesu. Mochemo nga ho Jesu yena wa Nazareth a boni. Arke, re ke bone ho yena.
ke bone phomolo wa re taba e leng ho morena ha ena phetoho ke motaung taraba ya rona ke morena Jesu tate motaung ha o phamisa kgaitsedi yaka mai Martin ore le re ke bone ho yena ke bone phomolo wa tsela ke simane phomolo ho yena ke bo hallelujah ke khapetse ke dipuo tsa locationeng ho Jesu ke bone phomolo khapetse ke tsele ya mosebetsing ho Jesu ke bone phomolo ke khapetse ke ditaba tsa leloko rena le dintwa ho Jesu ke bone phomolo o re ke khapetse ke di shapa tsa motswana ho Jesu ke bone phomolo nda ke motang go tsena ho yena ke shebile nako mo le ngwana teng ke tshwanetse ke bue le mokamedi wa station le motang mo a ka kanke ke letse nako nda te motang mo bane ke a utlwa ka re ke a phatloa ka phapusing e ke leng ho yona nda te motang go tsena mo kenya mareka hape ya moruti wa ka ya 48 re bathong ke mana 48 re ba ngata ba mo khalemela bakela business yabo wamathanda izindaba zabantu bakela protection sabo no basha Jesu bona bamohalemela wana ntsena orelona emeni yanka thoko ke batamorana Jesu seluna ba re wena khutse impaneng a eketsa ho re morada fita nkutlwele bohloko nkutlwele bohloko Morena Jesu na tsamaya be dire Jesu ayema re abitswe bona bana ba ntseng ba re athole ntate motong ba ne ba mo khutlisa le ba rutuwa ba re thola ra tsetsa morena Jesu re molateng ba ho yena ba re khothela ho yeme wa ubitsa ke mana 50 yana bebile ha sa shaisa lebitso empa se shaisa condition ya ba se lahla kobo ya sona haere ya ba o lahla kobo ya ba se momamedi hona le ntwe wa nka tlunya ha hona jwale ka lebitso la morena Jesu Christ a re tsebe na o mosebetsing ka bokate ke sing hona le ntwe wa hona jwale ntate motang hona le ntwe modimo a itlosanye sale inetse momamedi wa tshebeletso ya lesedi modimo re re ntwe na ke tlosele ha ba ka ba bua re ke tlose ba timia ntate motang bibele a lahla bibele ya ba se lahla kobo ya sona sa ema sa tla ho Jesu ha ke tsebe ha ona motho a neng a mo thusana hallelujah empa neng a etsa eto ya hore re ke ka mo Jesu a buang ka teng hallelujah maphela ka ho yena yes a fitla ho yena morena Jesu a bua le wa tsa ke mo ratela ntho hallelujah ye mong ha bina hore le kunutu ha fitla le yena o bua le yena ha fitla bua le yena o molella di khathatso tsohle o molella dintho tsohle tse mo khathatsang ka lefatshe lena ha tsona pelo re jwale ke fumane setjhabelo le kunutu mo re ke phelela tema mena le dikhafutso ore ha o lo bete ba le yena ho yena ke lo bua le yena ore ha ke tswa teng ke a tseba ntate motaung pelo ya ka tla kgapholoa ye mong ha bina hore ya o patedillo ore dillo tsa ketsi mosore ha o swabile ya bolella Jesu ore teng ho lokile ntate motaung ha qeta bua le morena Jesu o utlwa morena Jesu re ngore bibele re Jesu a bua re o sona o rata go etsetsang sefofu sa re ho yena raboni anke ke boele ke bone ntse ke hlokang ke bona hanka ka boela ka bona ha ho tswa ngona bona pele maine kapa jwa ntate motaung o re rabone hanke ke boele bone wa tseba rabone hona le dintho tseo ke neng ke sa di bone jwale ntate motaung ke re hona le batho ba mo qetetseng a ditsitseleng a tshwere molamo wa tseba nako tse dingwe o tshwanetse ko fere dirata ha ntho tseo ba e batlang bana no ro ntso le sefofu a thoa bona ha maine bana no ro ha ona le thomo futsana tsinyane di banka ha ke bui ka account
ke bua ka di-account Hallelujah. ntate Motaung tšhelete ga yo bona e ntate wena Ayo, maina. banane gore ga o na letho Yes. gobane o tsaba ka mofuta wa itseng wa koloi gobane bona ba mejara katlego ka ntho tse tshwaregela thenyane rona re mejara katlego ka modimo ya re fang dintho Re a kwana. ntate Motaung a re kwala ba re timia ga gutla a re ba re timia o ntse a go etse dibolele tsa Yes. gage o etsa ka ga ga hata ntate Motaung ga a sitsa ka maotong Hallelujah. empa ntho ba makatsang ko ga a tshwara molao Hallelujah. motho e mongwe ba re ena o tla wela ena Hallelujah. yo ka tsela yo hatang ka yona ba timia o ntse a re go ja ke sena wena jesu moloki e motle go ja ke sena wena ruri nka fela Ine. nka bona ka itshwarelo ya dibitsa ka tse ngata nka bona ka iphomolo go ja o le siyo nka phema jang bohale ba letsatsi la bofelo ntate Motaung ba o timia o sale hantle ntho tsa di aganyang ntate ka lebitso la morena jesu re a leboga re mo fumane morena jesu ga re batle tsebo ya ntho tsotlhe mmina thoko o tso jalo ntate ya re nsedila kampone se se tsela o re ga wena o le teng ga re sa tlhoka tsebo ya ntho tsotlhe gobane o re lekane morena jesu kena dipelong tsa rona di buse re o fa mmele pelo le moya re a lebogang ntate ka lebitso la morena jesu kriste amen Amen. Momamedi ke nako ya moruti la kaje.